Qozon siley. Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Boshqalabizda kunduzgi soat 10. Efirda Tatariston radiosi topshirulari. Teatr mikrofon oldinda degan sikldan adabiy dramatik topshiruvimizni boshlaymiz. Bugun biz sizning e'tiborga Almat Tatar davlat drama teatrining dramaturg Tufan Mingnullin asari bo'yicha qo'yilgan Yashligim, jularligim, yashligim, go'zalligim degan spektaklni tinglarga taqdim etamiz. Asarni sahnaga qo'yish rejissyor G'ali Husaynov. Rollarni boshqaralar: Gulnara, Luiza Sultanova, Liliya, Gulsina Usmanova, Rashid, Komil Ualiyev, Ilgizar, Komil Saidgarayev, Rafinat, Damira Quzayeva, Qoramyiq, Zakariya G'ilimov, Farxiya Qorshiq, Lala Sadiqova, Provodnitsa Jihan Sayitova. Voqea Toshkent-Qozon poyezdining kupeli vagonida ham yo'l ustidagi stansiyalarning perronida biri. Hurmatli passajirlar, Toshkent-Qozon poyezdi yo'lga chiqadi. Toshkent-Qozon poyezdi yo'lga chiqadi. Safaringiz bexatar bo'lsin. Hurmatli passajirlar, avtor sizga passajirlar deb indasha ekan, g'ajablanmag'iz iпташлар. Biz bit boribizda passajirlar. G'umrimizning ko'pmidir ilishi yo'lda o'ta. Agarda endi orttiribroq jibarsak, biz mangilik passajirlar. Yer deb atalgan g'ajoyib planetaga o'tirabizda, quyosh tirali aylanamiz. Kun aylanamiz, tun aylanamiz, to'xtovsiz aylanamiz. Yerning to'xtab ola turgan stansiyalari yo'q. Yer ustida stansiyalar, vokzallar behisob. Анда passajirlar ашыгалар, шабалар, кабаланалар. Кайсылары туган якларына кайта, кайсылары туган якларыннан китә, кайберәүләре кая барганын да төгәл белми. Йөри адәм баласы изли, изләнә. Кемнәрдер шаяра көлә, кемнәрнеңдер күзләрендә яшь, кемнәрдер өчен барыбер. Кайтсан иде, китсән иде. Автор шулай уйланып, Ташкент-Казан поездының купелы вагонында коридорда басып тора. Үзе белән бергә кайтасы пассажирларын да күзәтә. Кем белә? Бәлки ул шушында язарына азык та табар. Әнә, ике кыз вагон тәрәзәсенә сарылып перронга караганнар. Читтәрәк бер җегет аларны күзли. Кара кыяфәтенә. Зөһрәсен озатырга килгән Таһир диярсең. Вагон артына ябышып Казанга хәтле затырга бар дисәң барачак. Шунда гашык булсын. Булмый карасын. Язармын. Син көт. Бик нотлап көт. Очень жди. Көлмәйин. Үпкәләтерсең. Үпкәләсен, үпкәләшүләр бер рухна түгел. Язармын дидем иш. Мин дә яратам. Ышанмасаң синең эш. Ышанам. Сау бул. Ай, мискин. Мине күрмәде дә. Сиңа гашык булса, мине күрмәс иде. Йөгер. Кайсың тора? Казанга сездән алда кайтып җитәчәк бу кызлар. Азапланма тиңдәш.
Tanış bulayık kızlar. İlgizar, bu jigiti. Sizin isimini bilen de tegi jigit Gülnara deyip takıldap kulakını tındırıp bitirdi. Size girişik. Ya gizim, olay görmeyen bulmamızın da kızlar. 3 tövlük birge koytası. Kazanға barasız mı koytasız mı? Kaldı. Көзі кірпіклерін талғанша, қарысымы қалған екен. Sizga ne kerak? Әлігі рус қызыңыздың есімін білу керек. Xobba Nisa. Ketdik Liliya. Қыздар! Илгизар купега килеп керә. Анда Рәшит белән үсмер малай Рафинат һәм Кара мыек утыра. Инде таныша башлыйк, иптәшләр, товарищлар. Исемнәрегезне, фамилияларыгызны, әтиләрегезнең исемнәрен тулы итеп әйтегез. Кыскача биографияларыгызны сөйләп бирегез. Кая барасыз, кая кайтасыз? Юл узак, дәвтлап танышып куйык. Тәрбиестәсе булырга ошысың. Yol boyu lağırdar bulsan kutan kupa kuş. Абзый, шырайны сатып сөйләшмик абзый. Әле монсы баласы гына. Төнне гырлый торган гадәтем бар. Анасын шунда күрсен. Нигә көләбез? Кызыгыш. Ярый, юктан да кызыктап көлгәч, димәк, әйбәт җигет. Исемең ничек? Рафинат. Рафинат. Буа шикәр. Районда шикәрсең, бир кулны. Мен Казанга барам. Амин. Буага кайтам. Шундый район үзәге һәм тимер юл станциясе бар Татарстанда. Илгизар Абдулович Мустаев. 24 яшьтә, механизатор, экстра классы, холостой, национальность татарин. Отыр булганма. Да, борчак пешмәячә икән абзый сезнең белән. Суд каршына барып басканчы татулык белән айлышырга кирәк булыр. Ярый. Таныш булыйк. Рәшит. Менә молодец. Солдат һәр вакыт солдат. Мин үзем дә солдат. Запастагы. Отпускыгамы? Әйе. Шәп, димәк яхшы солдат. Минем кебек. Так, инде нишлибез? Ташкент күчтәнәчләрен ашый башлыйбызмы? Син көлмә. Иң элек синең күчтәнәчләрнең башына җитәчәкбез. Минем күчтәнәчләр юк. Шулай бит. Менә молодец, минем дә юк. Ташкент тавык аша битердем. Абзай, куегыз байлыгыгызны өстәлгә. Минем белән бик шитен булачак бу карамыекка. Сызылып киткән карамыек. Билетлар, Баш өсте, апа. Рәхим итегез. сезнең? Синең? Эй. Апа. 13-нче урын. Бәхетсез сан. Карагыз әле. Телисезме минем урынга аска? Мин сезнең куначага кунаклыйм. Мине бутан купа күчерегез. Ни өчен? Бездән ялап. Агай, нигә инде сез? Ардым yol итәргә кирәк. Сын итегез. Кем сезгә комачаулый? Алтыннарны җенем симей. Күчерегез мине. Мин күчерә алмыйм. Буш урыннар юк. Үзегез тапсагыз, алышырсыз. Ресторан кашырашма. Сез барып җиткәнче ашылар. Кара мыек чыгып китә. Ягез егетләр. Фу, мәлгун. Бөтен кәефне бозды. Поездның шул ягына чар. Очрый берәү, качып та кутыла алмыйсың. Күңелеңә кырымсылый да куя. Я мин аңа нинди начарлык эшләдем мин? Әйтәле баш икән. Мин аңа начарлык эшләдемме? Юк. Ул үзе инде. Ярый, булды. Юк кайсын китмәсен. Ул да кеше ич. Кәефе юк чагыдыр. Сын әйтсен, кеше әйтеп әйтсен. Күчсә ярар иде. Я ярар җегетләр.
Тіләсе нәрсе булсын, біз көңіллі итеп кайтырга тиеш. Біләсезме? 3 күн бірге. 3 күн кеше гомер өчен бик күп ул. Шулаймы? Шулай. Ничә яшьсең? 14 тула. Сөйгән кызың бармы? Итәле. Нигә көләсең син? Сез сай? Кызыгыш. Кызык булса булай. Ну, Рашид. Безнең вагонда 2 фәрештә бар. Берсе Гөлнара исемле, икенчесе Лилия. Гөлнара сиңа, Лилия сиңа. Сиңа да берәрне табарбыз ел уңаенда. Итәле. Миңа кызлар кирәкме? Кирәкми дияргә ашыкма. Җегетләргә кызлар һәр вакыт кирәк. Бергәләп курчак уены уйнарсыз. Карале. Син әллә нигә бик күңелсез әле, Рәшид? Юк, эшләп. Күзләрең солдат кешегә моңсу булырга ярамый. Дошманнар сизмәсен. Әни, киттек, Рәшид. Әни, син минем әйберләрне сакла. Рафинат, ярыймы? Әйберләрегез юк сезнең. Юкмы ни? Антылып калган инде алайса. Рәшид, тәвәккәлләдек, әйдә. Кызлар безне көтә. Юк, мин чыкмыйм. Куркасыңмы? Нәрсәдән куркыйм? Кызлар белән сөйләшә белмим мин. Ярый алайса. Утырып кына тор, ярыймы? Лилиясын кертеп бирәмен. Илгизәр купедан коридорга чыга. Күренмиме? Җегетегез. Йөгермиме? Кешенең үзәген үзә торган бер нәрсә бар, кызлар. Син сөйләшергә телисең, син белән сөйләшергә теләмиләр. Сез гуманизм дигән терминны беләсезме, юкмы? Ну, ярамый инде, кызлар. Барыбер сөйләшәчәксез. Сезгә ни кирәк? Бу сорауны икенче тапкыр бирәсез. Үзләйтим, миңа сезнең белән танышу кирәк. Танышыш, сез Илгизәр, беләбез. Танысы нигә? Арырак китик, дыклабрак танышыйк. Кызлар. Бәлки, безнең купега кунакка рәхим итәрсез, Менә дигән бер җегет күрсәтәм үзегезгә. Сезнең теге җегетегез безнең җегет белән чагыштырганда Коршаңгы тай. Сез һәр вакыт шундый бәйләнчекме? Беренче тапкыр. Чөнки сез миңа ашыйсыз, кызлар. Соңгы ашыклар һәр вакыт бәйләнчек була. Теге җегетегез дә бит поезддан аерылмыйча азапланды. Сүзегезнең дөрестлеген исбатлап күрсәтегез. Рәхим итегез. Вагоннан сикереп төшегез дә безнең арттан чабыгыз. Мин андый юк тиле түгел. Кызларга тилеләр күбрәк ошый. Шулаймы ни? Алайса менә ул. Шыр чыккан тиле сезнең алдыгызда басып тора. Кайсыбызга гашык инде ул шыр чыккан тиле? Элегансыз, сэр. Кайтасы юл шактый, йөрәгемне ачып күрсәтергә вакыт бар. Сез һәр чак шундыймы? Теләсә кайда йөрәгегезне ачып күрсәтеп йөрисезме? Әни булган. Җир йөзендә мәхәббәт аңлашырга дип махсус урын билгеләнмәгән. Мәсәлән, минем әти белән әни берсе базарда тапканнар. Әти Казанга ит сатарга килгән булган, әни ит алырга чыккан, әти итен кыйммәткә сатмакчы булган, әнинең акчасы җитмәгән. Киткән сатулашу һәм ул өйләнешү белән тәмамланган. Рәхмәт базарга, дөньяга мин пайда булганмын. Кыйммәткә сатарга җыйнасызмы үзегезне? Сукыр бер тиен. Кызлар, нигә инде юл өстендә басып торабыз, Әйдәгез инде безгә. Рәшид заргып көтә торган. Мин аңа әйттем, кунакка кызлар алып кайтам дидем. Рәшидегез дә сезгә охшаганмы? Ой, Аллам сакласын. Акыллы, тыйнак, шибә. Күрәсегез киләме? Килегез әле? Килегез әле, карагыз әле. Я килегез инде, нидән куркасыз? Лилия, килегез инде, кара. Янәсе? Искиткеч. Әйдәгез килегез. Әйдәгез инде, кара. Нигә ялындыра икән шушы кызлар? Лилия, әйдә. Син нәрсә?
Anlaşıldı. Liliya kurkak iken. Nedendir şiklene? Oysa faydamız kızlar. Reşit'nin üzülmünde alıp çıkamız. Hazırga bezirli güne kötüp yatmasın hali üzü tanısın. Şulay dik. Siz koşmağız kızlar yani mi? Ben hazır yani mi? Hazır. Sen tağın oynarga jinasın oxir. Әмеге, Aramadın mı? Сен енді өзіңді тыйнақ айтып көрсетесің келе. Неге қыланырға? Men qılanmayım. Менga senin oynauың uşamayın. Миңа сенің тәте қыз болып қыланың ұшамай. Ләкин аның үшін сені ашуланырға жайылмайм. Шулай ол жігітлер белән сөйләшергә теләүчеләр авызларына сук. Кияүгә чыккач кирен үттереп мактар инде. Минем Лилиям миңа кадәр бер жігіт белән дә йөрмәгән. Mesele сөйләшмәүдә түгел. Син гыйшык уйныйсың. Кияүгә чыккач уйнамам әле. Менә берәр сәне шыннап торып гашык булырмын да бүтәннәргә әйләнеп тә карамам. Хәзергә күңелгә ошаган җегет очрамый икән, ишек уйнарга кала. Уен, һәр вакыт уен. Ахры яхшылык белән бетмәй. Әпши карчык та син Лилиям. Юк, синдәге шибәрлек миндә булсамы, йөзләгән җегет каршында тезләнеп торырлар иде беләсең. Шуннан ни? Җангарага, үзеңне хан кыз итеп сизә башлыйсың. Картайып муртайгач искә алыр хатирәләр була. Хан кызы булуы җиңел икән. Бу җегетне тизләндереп ни кызык? Ул хәзер тизләндерә тора. Ул миңа ошамай. Характерларыбыз бер. Ул да уйнарга җыена, икәүләп уйнагач кызык. Шыннап гашык булганнар белән уйнау кызык, Лилия. Күрдең? Поезд артыннан чапты. Хат көтәчәген улайм. Нур Рәшит дигәне шибәр. Рәшит дигәне шибәр ди. Лилия, сез безнең турыда әйдә. Гөлнара, Әйдә, теге җегетне күрәбез дә чыгабыз. Гөлнара дим. Ничек сиңа оят түгел? Білесің алар біздің турда не уйлашаклар? Аларның нәрсә уйлау турында минем ни эшем бар? Әйдә. Кая барасың, қарай? Бұрын урыныңа бұр. Җегет дигәнегез шушымыни? Бусы минем әни. Стажер. Өйрәнә керсен. Рәшит кебек ялчан булып үсмәсен. Ana çıkmay, otura, yola. Rafinat, yeter. Apanlarının sana kaysı şey. Manası. Yalgıştan bu aşikare isinde tut. Eğer de iki kız yanaşa basıp duralar iken, besin ayırıp makkama ikisinde şiverdigim. Anladın mı? Anladım. Ben anam manası şey. Liliya! Mansıymış. İsmi var bir tane. Liliya. Bana bak futun el var. Uzun öten. Ne? Siz aşılanmak zinde gelin ara. Ne işin? Molayın hali. Kimden şiverliken ayır bitir almayı. Mesela benim uzuma siz kıvrak kişisiniz. Şun mu? Vallahi billahi. Vallahi billahi siz mena aşamısınız. Gülnara! Bu yola olmadı. Sen olay bir uzanıp gitmen yarayım mı bu aşikare? Tanlap buna dur. Saldatlaşa tugul bu reşit. Pişmeyen saldat bilen razvedkaga barıp olmayı. Rafinat, demek sana Gülnara'sı aşamayı, eybi. Ansı da şiver. Birisi eyvetrek. Eyvetrek ikenim kayan bilesin ha? Bilemin de. Ya, yemeğe çıkmayalım yine. Yaray, beylenmeli. Olmadı, bütün planlar pırınsaran gibi. Sen birevine olsa yalınırydın niye? İkovi, bilsin ikincisinden ayırıp alırga gerek. Ayırıp alaş, ne bular Yüksel abi? Ne bulasın, kim bilgen hanım? 3 tevlik miydi? 3 tevlik. Buşqa mağanasızda uzgan 3 tevlik. Reşit, eyler çıkıyor. Sügön kızım var benim. Koyla. Ulyanlıskida. Sen bulsani. Şunlardan korkasın. Korkmayayım. Yaratam. Kızlar bilen söyleşim deyip ant ettin mi?
Vaqda dedim. Itmesem de. Niye gülersin? Sen Julian, sen neydi jigitsin ha? Men yaratam onu. Sen yarat. Kim sana yaratmadı? Ulyanovski'dagi sigan kız hem vagonda uchragan kız ikisi iki canı yesilemez. Yaratam men Roz'ını. Roza ismli mi? Roza. Bir kişi vermeni. Yaratam men onu. Sen bu tane söz bilmişsin öyle sensin. Ha? Lakin şunusu var ağayla. Sinan'ı yaratsan da o seni yaratmayı. Koyan bilesin. Bilen. Çünkü dünyada men kübrek yaşagan. Hatun kızga nişaklı tururluklu bulsan, şul çaplı maşar. Hatun kızga tururluklu irat hatun kızının koluna eylene. Kulunu kim yarata? Yok, men kul tugel. Kulunun da neyim diye. O seni yaratamsın. Ha? Nikdeşmişsin. Hatka yaratan deyip yaza? Hatka kimni yazmaz? Benim armiyadan yazgan hatlarını okusan. Yok. Yok, o sen tugel. Sen tugel? Koyan bilesin sizsin beni. Belki men de şınlap yazganmındır. Ol da yazdı. Yaratan deyip yazdı. Anigasi men qaytqancha kiyovga chiqib qo'ygan. Ha? Ya ayt anlat. Nega kiyovga chiqqan? Yaratan emish. Yarat dedi, yarat. Avvalda boshqalar bilan diptira. O'pta. İştiğinlik o'zining ishini sug'ishga o'ylamayman. Yarat. Tek mening adresni olib qol. Sen haqli ekansan, Ilgizar abi deb menga xat yozarsan. Ma. Turuna gül tuğgen sanduğaşlar kümelgen şu canım sigaş gacab iken işite şıkkımı künelden. Nega kulmishsan? Bu ashikali. Sen osal ekan, Ilgizar og'ay. Osal tug'il emish. Bo'ladi. Jig'laymi tag'in? Jig'la. Yaratına suğan içeştim, uğarım iken suğanım şu, bir jırlamay bulma sinede, barda minem tuğanım, bir jırlamay bulma sinede. Ya. Aşılımın ağabey. Ya biz bir cügük kişi. Ya bir kulağına. Şuna bir o ahmaklık bulsa da özüne göre bakıt. Yani metelip gitsin gelin aralara, liliyelere. Şuayla, rafinat ha? Nega sening suygan qizing kuyovga chiqqan? Şurası kelganlar ne karşı. Sen Ulyanovskiy var. Ulyanovskiyda turasan? Yok, Varşada. Ani çıksın, Roza Ulyanovskiy. İyi olanda yaşay. Karçıkısı var mı? Var. Görseteli. Hı? Allah. Qo'ya, menga da ko'rsatdingiz hali. Olay. Rashidga, mangulikka. Hey, tossuz elbe. Kishiga yozganni o'qimaylar. Bilaman da berma. Rashid. Baxtli bo'l. Boshqa qo'ya qo'yasiz. Ulyanovskiymi? Alilaring yonma chiqib. Bilmayman hali. Ulyanovskiyga qo'shilamisiz?
Bilmeyim. Liliya! Gülnara! Haydagız Gülnara! Haydagız! Rahim itiniz! Kırgız! Pişak verip dururlar jigitler. Pişak? Aha. Bula ol Gülnara. Azgina bizning yanında oturup dururuz. Pişak da bula varsına bula Gülnara. Hazır şımadanlar pişaklarını algaşı oturup dururuz. Pişak verip dururuz alo. Mınamında rahim itiniz Gülnara. Mınamında otururuz yani bilmiyorum. Rahmet. Tak pişak bula. Pişak. Qarala. Pişak yoktur ol bizde Gülnara. Pişakla bir tane yol basarlarını özleri bilen yürüter Gülnara. Jigitlerine belki ola Gülnara. Belki olsa da yarayım. Dirigiz indi Liliya kütü. Liliya kütü. Peki. Hazır. Peki. Qarala. Peki de yok iken ol bizde Gülnara. Qarala. Peki bir tane ne? Peki bir tol kiyev jigitlerindegine bular Gülnara. Alaysa sizde bulurga tiyiş. Minde. Ayy. Bulurga tiyiş. Ayy. Bulurga tiyiş. Qarala. Peki dediniz mi? Qarala jigitler biliniz indi Gülnara peki. Liliya peki kütediş. Qarala jigitler. Bagız. Rahmet. Kiyev jigitigiz bar iken. Nerse kisesiz indi ol peki bilen Gülnara. Sizning telni. Rahmet Gülnara. Şen ayttınız. Kiyev jigitigizning tili yo'qmi alla? Yok, sallar tilsiz bulmaydı Gülnara. Anigasin bir sizde dashmi? Ay Allah. Aganyok tashlab crosswordlar bilan aylanib shishamiz. Balakay ot. Aydaniz. Pony. Pony? Durust. Avul xo'jaligi mashinasi. Necha harfdan? Yari, bunisi qolib tursin. Uy. Harbiy zvaniya. Bunisi soldatlarga tegish. Harbiy zvaniya. Allah ko'p. 5 harfdan. Mayor! Sen neyse boş gerçekten otur. Pony ya. Jurnalingizni berib turmisizmi? Men onu o'qiyim. Kuyov jigitigiz so'ran ekan. Yumak kishi desangiz, mana men ol Gulnara. Kelasi stansiyada bir qishshoq jurnal sizniki bo'lacak. Ana jigitigizga bo'lak etarsiz. Xushingiz. Pakingizni kirib olirsiz. Gulnara, ishtiklar o'tirasizda, Gulnara. Qarang. Vagon koridori bo'ylab Farxiya qorchib keladi. Sizga kim kerak? Ani sizning o'rningizda tug'il. Bilem, Allah'ım. Söyleşkenigizni ko'rib to'xtaldim. Bigraklar da tamli etib söyleşesiz. O'zimizning yoq tili shu. Qo'ytasiz, ulanlar. Qozon yog'ina. Mana men de qo'ytib boraman, Allohga topshirib. Tashkildan o'tirtib jiberdilar. Qozonda kutib turarlar, Allohga buyursa, qo'ldan qo'lga posilka kibegindi. Atpuska olg'ash birga borib kelirmiz degan edi malay. Qo'yani kutib turasing, yo'ldagi sho'lmay. Tik mana o'rin joysizroq to'g'ri keldi. Oraqi isha turgan kishilar to'g'ri keldi. Ishtilarda sugnalar zotsizlar. Allah odamlar yo'qsa, butanlarga aql berirlik. Konduktorni izlab boramali, ko'shirib o'tirtmasmikan? Poyezdda konduktor bo'lmaydi. Bizga borib endi ilon tilga yotishli bo'lg'ash. Konduktor bunda to'g'rilmikadi. Anatiga qiridaga ko'p qiladi. Bilamli, qo'yadir ishig'ib ketgandimmi? Ishog'ini aytasizmi? Dur. Ana bir mayat do'stimiz chiqib ketdi. Malaykan. Biletimni oldan olib qo'ygan edi kuyov. Qarshi kishiga deb so'ramagandir kassirdan. So'ragan bo'lsa, o'zim kibik kishilar yonina bergan bo'lar edi. Yari. Do'zarmin ali.
Тәмсез телле кешеләрне яратмыйм шул. Тәмсез телне яратмыйм. 45 ел гомер итеп, сүгенгәнен ишеткәнем булмады Габдуллажанның. Балаларын да биргәненә шөкер. Кунакка кайтып барасыңмы, Алан? Бетерепме? Кунакка бит. Бик әйбәт. Исән булсаң, дөньялар тыныч булса бетерерсең дә. Габдуллажан абзагыз сугышлардан исән кайтты да, үлгәненә 2 ел тула инде мәрхүмкәйнең. Китәселәрем килмәгән иде, бер төпләнгән җирләрдән. Малай кайтам диде шул, Чаллы якларына кайтам диде. Мине дә үзеннән калдырмады. Аннан калып нишлим инде? Ташкентта кызым калды калуын. Үзбәк кешесендә кияүдә. Кияүбез бик әйбәттә. Әниләр малайларында торырга тиеш диде малай. Габдуллажан абзагызны калдырып киттем шул. Бер үзен калдырып киттем. Ялгызы ята мәрхүмкәй. Карап кайтып киләм әле үзен. Үлде дидең ишәбей? Үлгән булса ный. Кабере бар. Үлеп нитеп китсәм, икебез ике төштә булабыз инде. Әтиң янына илтеп күмәрсең дим дә малайга. Кая инде. Кабере бик җинак мәрхүмкәйнең. Кияүем кызым карап кына торалар инде. Кайт безнең янга диде кияү. Кая инде. Менә синең сыман яшел җимнәш түркәдән кайтып керде Габдуллажан абзагыз сугыштан. Җыларга да белмим, көләргә дә белмим. Шаян кеше иде мәрхүмкәй. Әллә көтмәгән идеңме, Фәрхия ди? Мин сүз дә әйтә алмыйча торам. Сөенешемнән төн азыны җылап чыктым. Хәзер кайтмас шул инде. Үзем барсам гына янына. Әби, проводница узып китте. Ни нәрсә дидең, улан? Кондуктор узып китте дим. Шулаймы? Рәхмәт төшкере. Үзебезнең кеше булса гына ярар иде, Ходай. Бар, әби, бар. Әйтергә кирәк, проводницага теге авызы белән алмаштырсын. Идиот! Ул ир кеше ичмаса, кыйнап ташларга да була. Моның белән ни эшлисең? 90 еллык гомерен сөйли башласа. 90да түгелдер ул. 50 булсын кирәкми. Миңа силәргә ирек бирмәсәсеңнәр. Сине дә әйтер идем инде. Каршыңда кыз сайлап тора. Сыланчык. Нәрсәсенә кызыккансыңдыр? Сыланчык булуында бәрәкәт. Тик миңа сыланмый. Күзе син җүләргә төшкән. Валлаһи, мин дә күреп тордым. Ярар. Миңа Лилиясе дә ярый. Рафинатка да ансы күбрәк ошый. Ну, җигит бул инде минем хакка. Укан кыйлмас. Соң Розаңа хат язармын. Кызлар белән сөйләшмәд диярмен. Җегетләр, тәкегез үтми икән. Хуҗасына охшаган. Карале, ни, Гөлнара, әйдәгез Гөлнара, әйдәгез рәхим итегез. Менә монда утырыгыз, ярыймы, менә монда. Сөйләшмәгән җегетләр белән утыру кызык түгел. Алай димәгез инде Гөлнара. Менә мин күп сөйлим дә бит. Ошатмадыгыз. Ни, Рафинат. Баш. Ни, Рәшит безнең аз сөйләшсә дә һәр сүзе алтыннан, Гөлнара. Зинһар, әз генә сез биргә утырып торыгыз, ярыймы? Мин кайтмыйча бер кайда китмәгез. Минем ни, проводницаны күрәсем бар. Ни, Рәшит. Илгизәр ояла дигән иде. Оялмыйсыз әле? Күзгә туп-туры карап торасыз? Сез дә карап торасыз ич. Әле безнең оялчан димәдем. Мин дә әйтмәдем. Сез һәрвакыт шундый җитдиме? Һәр вакыт. Артык җитдиләрне яратмыйм. Рәхмәт. Сез нәрсә, минем белән сөйләшергә теләмисезме? Нишләп? Сөйләшәсегез килмәсә, интекмәгез. Илгизәр кергәннән бит. Көтегез. Минем әби сезне кебек кешеләрне гөрбиян ди. Әбиегез белеп әйтә. Сезне кызлар яратамы? Яраталар. Мин булсам әйләнеп тә карамас идем. Рәхмәт.
Сөйләшәсегез килмәсә, чыгып тора аласыз. Мин Илгизәрне көтәм. Гөлнара мал исмегез? Гөлнара? Нигә начар исемме? Нишләп? Матур исем. Исемне нигә сорадыгыз? Булай гына. Булай гына сорамыйлар. Дус кызыгыз Лилиямы? Лилия? Пәке сорап. Нигә Лилия кермәде? Карамагыз миңа алай. Карамагыз миңа алай. Коридор буйлап исерек хәлдә кара мыек кайтып килә. Azgına sabredin sen. Обзывайын сыңа. Кто ты такой? Не тыкайте, пожалуйста. Что? Мырс отсюда! Ты сам? Фу-фу! Эләктірдің мені? Абай, урыныңызға ма жатасыз? Сука! Нәрсе? Кіп? Сука. Жүгір! Жүгір! Жіберді еместірек бет ол. Бик тиз анытырым мен. Сен күші, а? Спортсмен, а? Футболист, да? Жетті. Боксер, да? Қинама, ұтыр! Кеткен отыр. Қазір шығарып ұрғытам. Ярай! Мен айттым, что ли, сука, деп тыңдар кеттім! Жетті дейлер сен, қарай. Абай. Спортсмен. Абай дейм, орныңызға мініп жатыңыз. Сен молодец, а ол күшің білен мақтанма сен. Мені бұлайда ғұмыр бойы қинайлар. Аз қинағанлар. Аз? Сен қоймайсың. Сен балтыш. Сен бір әсі білмейсің. Сен күші. Аяқларыңа салып мені. Абай. Сағымас деп білдің ме? Ярайды. Сен начальник. Күші. Қилесің да? Білесің ме неге мен сука дейм? Малайда қине мені. Ол да ярай. Әне сейретіп тұра. Ол қине. Сізі қолларым білән күн-түн ташватып ажатып үстедім. Қазір қине. Күшлі. Мен қазір керекмем. Әнесіне де мен керекмем. Ана таза ерлер керек. Мен кім? Қинайлар. Қоя менің тішлер. Малай сұлып жүрді. Таза, спортсмен, футболист, боксер. Мен бір кім түгіл. Яра, юқла. Ойнамыз силерсің. Тішлері шынлап та жоқ. Есіріп бәрілген. Есірген, бұрылген. Ярай, болды, әкін. Йоқласын. Bütün keyiflemizді. Ярай. Қойтам, әлем яна қойтам. Ол мен қинамас. Ол мына бармаға біләді шертмеді. Ең ауыр шағында сұққары болмады. Суғыш уақытында өз ризығын мені ашатты. Ташлап жүріп кеттім. Дұрак! Мына қазір қинайлар. Қойтам. Әлем яна қойтам. Қаршыға ятып жылармын. Ашуланма дегермін. Ол қинамас. Әлем қинамай.
Әни миңа әтине қинарға үйретмеді. Әтине күтті ол. Аман күті. Қайтам, біргелеп күтерміз. Әти сұғыштан қайтқан болса, қинар едім ма? Әмені қинайлар. Абай, тынышлан, йықла. Қинайлар. Ярай, мен нашарды мен. Неге ол мені өз малайымнан қиналта? Өз малайым. Биктірдағы беңіне қатылы менікі. Мені қинай. Қойтам. Әлем язда қойтам. Ол мені күті атырғандар. Шашы иікі елнарыда. Сүймелідікі шиті елнарыда. Тоғына шашақ отар едім. Қойтсамын туған елнарыға. Тоғына шашағы болар едім. Неге дауыштаңыз? Ішкенсің екен, йықла. Йықлайым. Йықла. Йықлайым. Сен сұраған едің ме көшерге? Көшерге. Бөтен жайға көшем деген едің ғой. Көшем. Қидамазға көшем. Бұл шығыз. 7-ші көпіға. Солай ма? Өзі кібіклер янына. Көшем. Тыныштана көшем. Жүрі. Болды. Спасмен. Әмікі. Сағымайсам. Бар. Yolunda bul. Ey Xudayım. Aşılamam ki. Benim elimde senin kıvıktır. Eyde. Amca. Korkma. Kuşamam şey. Eyde. Ey Xudayım. Örlük kebek jigitler. Kuşamalısını yanға alanlar. Rahmat tüşkürüsü rıxsat etti, konduktor. Alanlar, benim emirlerimdegine alıp kelseniz. Yarı. Бітті. Бар да сен дегенше болды. Қазір қызлар да жоқ, жұрт та жоқ. Көпідан да шықмай шамайды. Haydi. Рахмет, қызым. Игілікли екенсің. Рахмет, балақайым. Қызым, қорайлы. Тірілер өзлерігіне зиян зарар ішlemezler mi екен? Мұршылма апа, ондайларды көрген бар. Ey Xudayım. Şol sasız susuz travmiler mi kendisi? Allah'a şükür. Ni Abdullah canım, ni balalarım yakın civermediler şunu. Bütün Taşkent'in fiyat kaydasını iteler ya. Allah'a şükür var. Kiyev ciderli yıkıp tutuldu. Haydi koy onu. Яшьләр перронга чыгалар. Лилия, әйдә. Mingi станция, kızlar. Яшел. Kazan diler, kazanını görsen ide. Şu kazanın uğramında padruşkımı yürsen ide. Kazanda yerip bulmaz kızlar, hatmanda yerip kalırga gerek. Ya, neçik yapmadığımız kızlar, düşlerinizdekilerini gördünüz. Tün boyu kopağızın işini sakladım, kırdınız dediklerdiniz. Sen uylap kararız kızlar. Tevlükке yakın yol kaytarız, eretlep süleşkenimiz de yok. Sen ukine şak bitmiş kızlar ha? Kupağızda bir kız var iş sileşigiz. Minnem
Menden 200 topun kıvrak seni. Benim konaklarda uğruna sökülmeydi. Ne? Kızlar, siz şundan mı durdunuz? Rafinat, edelim benim atlar, marş. Көрінмей ме? Bu yolla oyunun barıp çıkmadı. Bütün jigitler poyez артынан çapmay. Bit isem gitti. Gitti. Men seni bilem. Tilegeningni işley olmasang jinlenesin. Qo'shin jinlanganim bor. Bilasin ki sovuq qiziqda tug'ilgan, menda pishmagan. Yegizim jemese pishmagan, ilgirmagan deb aytgandi tulki. Sen narsa men bilan talashishga jinasingmi? Kınlaşasın. Neden? Sena jigitler qaramışınlar. Nasibi çıgar elde minin bebi. Ana? Qarama ol yoqqa. Bek tez beriştin. Ko'rib bizlar ansin, menga muhabbatin anlata boshlagach, anayda sizlarim hazır. Sinarınız kızlar. Rahim etiniz Gülnara. Aha, rahmat. Rahim etiniz. Rahmet gerek mi? Siz nerseydi? Lili. Men bir çılkım. Siz nerseydi? Qırır. Qurıqmağız. Əcəkə tügül. Məqs alınız. Al. Oh, Raşid. Ayda tuş. Qo'rqa ol. Avisin urlab qo'ysa. Tuş. 20 minut. Altın saat yar. Kunda kishin ko'rishirga topir sabab yar. La 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 la. Nina. Ne? Maruz yaşa. Abiga. Neresi? Ebige. Maruzunay. Öyle. Uza silahına gitme. Al. Bir eriğine. Abiga. Qarala simlarının yürülerini. Figurların qarala simlarının. Figurların qarala simlarının. Amin. Liliye bilen silaştım. So'ng ishing o'ngdimi? O'ngdimi deb o'ng'arali. Aqlli qiz. Gulnara shekilli jilbazak tugul. Senga bir jilbazaklar kerak. Olay deyma. Menimda yurakning bir shista klapini bor. Qarala sinalarni. Liliyasi shundan da shiverrak bitman. Kultura institutida o'qiylar. Toshkentga qunaqqa borganlar. Men da student edim, Rashid. 2 kursni bitirgach universitetni tashlab ketdim. Ishonmadi. Mana hozir avulda yer suram. O'qisa kelmadi. Qiziqim topmadim. O'quviga stipendiyasi oz. Ajir suruv yengilmi? To'g'ri. Andan ne? Tege avulda. Fehmi. Kimsin u? Sana aytdim endi. Meni kutmishi kuyovga chiqqan. Sabak. Şolay. Qarala, sezasizmi? Gulnora seni ko'rsatdi. O'lib oshiq bo'lgansiz-mi? Bar endi, tilmirtma endi bolani, bar, muhabbat anglatmasang da siylash endi, bar endi o'zi bilan, bar endi qali. Narsa turunda. Bilasizmi? Men Roz bilan poyezdda tanishgan edim. Belgilang. So'ng qayda tanishasizmi? Kishi bit hozir yo'lda 1 minut tik turmay, oyqala. Qarshi olarmikan Roza? Ana sen bilasan. Bilamsan sen qaytasingmi? Ha, telegramma so'qdim. No, olay bo'lgach, olay endi. Olarmikan? Hozir bilamsan. Aqshasi qolibsiz hozir. Nega? O'ng yog'i tursa, ol. Hop, ha. Yen. Bitta. Utut Roza. Yendiga to'g'imchi. Hozir. Ola! Aytdim mi? Bo'ldi. Ayda hayvon. Qarala simlarni, qarala o'tiralar bit bular menga qarala. Eydini bir dur to'lab podroshkam yurib keladi. Yo'q endi kelib tursa. Eydini qarala deysiz.
Кая алып барасың? Рәхмәт. Әйдә, кызык күрсәтәм. Ниткән кызык. Басәле. Әнә күрәсеңме, Илгизәр абый белән Рәшит абыйны? Я, күрәм. Кызларны күрәсеңме? Оларын да күрәм. Әнә теге шалвар кигән кыз Рәшит абыйга гашык. Рәшит абыйның сөйгән кызы бар. Ана Илгизәр абый башта Гүлнураны сайлаган иде. Хәзер Лилиягә күчте. Әби, әйдә. Артларынан жүрибез, әйдә. Юк, дим хәерсез бала. Караны, нишләп артларына күзәтеп йөрисең? Нәрсә? Кызлар менә җегетләр сөйләшкән чакта кылгаша үтмиләр. Бар дип кер, бар. Мин итәм. Хәерсез бала тотты. Нишләп йөрисез инде? Поезд хәзер китә. Мин монда гына торам, кызым. Бигрәкләр дә зур инде ил. Киләбез, ышык-кырые күренми. Нинди генә халыклар юк. Менә әле хәзер Чаллыда торабыз. Урамга чыксаң, шаклар катып торасың. Тип-тигез кыр булган диләр. Ә хәзер күрсәң, исләрең, акылларың китәр. Үзең кайсы якныкысың, кызым? Ташкенттан. Татар баласымы? Юк, казак. Әйтәм сирле. Көндә тәгәрмәч өстендә йөрү туйдыргандыр да инде. Яшеңдә шактый күренә. Җәмәгатең бармы? Иренме? Ирне бездә җәмәгать диләр инде. Байым бар. Булай чыгып китеп йөргәнгә сүз әйтмиме? Күнеккән инде. Айрым торырга күнегергә ярамый, кызым. Ияләшергә ярамый. Мөхәббәт айрым торуны яратмый. Айналайын. Нинди мәхәббәт? Мәхәббәт ул яшь чакта гына кирәк. Әйдә, кер, кузгалабыз. Юк, кызым. Мөхәббәт гел кирәк. Мөхәббәтсез дөнья сусыз дарья. Әйдә, кузгалабыз, әйдә. Ederiz. Demek siyaştık kızlar. Bugün kış bizim kupağa kunak karak gidesiz. Yes. Abi, eğlenler orna soğumandır. Biraz karab baram әле. Abi, bugün kış kızlar bizim kupağa kunakka kirse aşılanmasın mı? Әдәм көлкесе. Нишләп башламадың? Lan, biz аракылар ішіп отырмысыздар. Onsuz tügölgüneydi bulmayal abi. Эшмәгез, балам. Ямсызланмагыз. Кичә күрдең? Hey abi, korkma bey. Biz aldı tügel. Кызлар белән сөйләшкәнгә кем сүз әйтсен? Кызлар белән дә сөйләшмәгән җегет булып йөриләр димме? Yürü. Әбей! Мороженое! Үзең яла, улан. Минем яшьтән инде мороженое ди. Фәрхия тәрәзәдән карап баручы кара мыек янына килә. Исәнме, улым? Хәзер менә авырыйсыңдыр инде. Шулай ярыймысың? Бердән саулыгың бетә. Икенчедән хатының балаларың бардыр. Шкамнан синен башка. Эй, Ходаем, карап торырга кеш үзең. Нигә эчәсең булай? Киттеләр. Эй, Ходаем. Ya, topladım. Sen soktun mu Melekşe? Suvarmayı kızgandım. Yer alıta. Baş alıta değil. Başta şapne toplana aşkıma. Nerse? Sen beni aşılanmaya mı? Son kişi işte bilin. O sözünü men sizge aytmadım. Xotin kızını jinim süymey. Demek var mı? Tartmayın. Şiver tosa yigitligim men. Benim arkada ko'p qizlar ishladi. Oxiridan o'zimda kelib qopti.
Әлинің қарғышы түсті. Шығып кеткеш хатта жазмадым. Қазір аңладым. Аның қарғышы түсті, аңладым. Аңлап бітірмегенсің екен әлі. Сенде бір нәрсе жоқ ма? Бош жоқ ма? Ішмеймін. Барай солдаттан сұрап қара, жоқ ма екен? Ол да ішмейді. Тұпта. Сен ересіңіз? Ресторан ашылмады ма екен? Қоя білейм, бала, қара. Ашылмайды. Бер мені бір сом. Нәрсе? Беріп тұрғаның бар ма? Қызғанма бер. Кетті бе. Солдат, шығалы. Нәрсе бар? Бер мені бір сом. Қызғанма бер. Ақшасыз қоя барасыңсың сіз, абай. Сұраштырмайын да бер. Солдатқа қаян келсің енді ақша. Қаралы сен, Мә. Қараны, шәге кебек долларлық болсаң? Жоқ. Меңа бір генә сум керек. Мә. Қалғанын қайтар бересің. Рахмет. Қайтарам. Қызлар! Әйләгіз қызлар, рахим етігіз! Дайте ходу, пароходу, первый номер келядыр. Я люблю вашу породу, сикамлек көрінадыр. Лари-дари-дара, лари-дари-дара, лари-дари-дара. Әйләгіз қызлар, рахим етігіз! Поезд шаба да шаба. Шапмын ішлесін. Аның іші шул. Ул шабарға тиіш. Кімнәрніңдір тезірек қайтып жетесі бар, кімнәргәдір тезірек кетерге керек. Әммә кімнәр үшіндір поездның ашықмауы яқшырақ. Автор өзі дә шул ашықмаушылар исемлегендә. Қызықлы гына нәрсәләр килеп шығарға тора шикелле. Бүтәннәргә қызық итеп тә, гыйбарәт итеп тә сөйләрлек вакыйга ишеп бара. Қызганыч, бик қызганыч. Автор ул вакыйгага үзе катнаша алмый. Біраз гына алгайган. Югыйсә, Илгизәр урында булырга каршы килмәс иде ул. Кызлар янында бетерелер иде. Әллә Рәшид кебек булыр иде микән? Yok, андый була алмас иде. Түземлеге җитмәс иде. Бәлки түземлеге дә җитәр иде дә. Аның өчен бит сине сагынып, бик сагынып көтеп торган сөйгән яр кирәк. Истәүнә син даны үзелеп яратырга тиеш. Булды микән шундый сөйгән яр? Үзелеп яратты микән аны автор? Фу, хәерсез. Олыгайган кешенең башына әллә нинди уйлар килә. Нигә инде вакыйгага катнашып булмаган хисләргә бирелергә? Ни булса булган, яшьлек үткән. Кем белә? Бәлки Рәшидне дә Роза дигән кыз сагынып, бик сагынып көтми торгандыр. Анысы күренер. Әлегә яшьләр Илгизәрләр купысында. Сез Әлмәт Татар дәүләт драма театрының драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган «Яшьлегем, жүләрлегем, яшьлегем, гүзәллегем» дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Гали Хөсәенов. 2000 еллар башында радиога язылган бу спектакльнең икенче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга Әлмәт Татар дәүләт драма театрының драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган «Яшьлегем, жүләрлегем, яшьлегем, гүзәллегем» дигән спектакльнең
икенчелешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Гали Хусәйнов. Рольләрне башкаралар: Гөлнара, Луиза Султанова, Лилия, Гөлсинә Усманова, Рәшид, Камил Валиев, Илгизәр, Камил Сәйдгәрәев, Рафинат, Дамира Кузаева, Харамыйык, Зәкәрия Гыйлымов, Фәрхия Карчык, Ләлә Садыйкова, проводница Җиһан Сәетова. Вакыйга Ташкент-Казан поездының купелы вагонында һәм юл өстендәге станцияләрнең перронында бара. Рәхим итегез, шәй кабул итегез. Рәхмәт. Кызлар, әйдәгез. Рәхим итегез, шәй ишегез. Рәхмәт, апа. Менә рәхмәт. Рәхмәт. Әйдәгез, шәй ишегез. Гафу итәсез инде, кызлар. Шәй генә. Бүтәнен әбиебез рөхсәт итми. Бездә ике карчык. Bütün җирдә карчыклар. Нәрсә эшләп йөриләр? Нишләп йөргәннәрен үзегез картайгач белерсез. Авыз ачып бер сүз әйтте, анысы да груба. Дурфа. Ярый дурфа булсын. Мин авылда үсмәгән. Эй. Бу ашитәре. Нәрсәндә кыйкылдап ятасың? Бар, әбиң янына чык. Ulan abalar kupasında özüne dostlar taptı. İki marja karşığı bilen vuruşa siptirelim abi. Bir күрүдә гашык булып булмыйсыз, кызлар. Менә Рафинат күрү булды әбине. Гашык та булды. Мороженый ташый. Син özün kızlarga şokolad. Син нәрсә? Не, ягыз, кызлар. Не эшлибез? Шәй эчәбез ич. Анысы дөрес, тик Мәхәббәт турында сөйләшәбез. Әй, кемгә кирәк? Куып чыгарам. Чыгарамыйсың, билетим бар. Сезнең стажер икәнлеге күренеп тора. Рәшитнеке булса, әллә кайчан ятып җыклаган булыр иде. Йәле Рәшит, бер матур гына җавап кайтар әле шул Гөлнарага. Матур гына итеп җавап кайтара белмию. Җырлагыз. Минме? Ничек әле кинәттән генә? Җырлагыз инде. Тавышыгыз матур бит сезнең. Әллә. Кушкыңгырау тавышы кебекме? Рәхмәтләр яусын, Лилия. Мактагач әллә ничек булып китте. Начар дисәгез, үч итеп җырлап җибәргән булыр идем. Әйдәгез бергәләп, а? Ягъни рукавица, рукавица, рукавица дияли. Бүре түгел ашамамын якынрак киләли. Нигә пошылмыйсыз, кызлар? Матуррак җырлагыз. Матур җырлар белмим шул мин. Лилия, белгәннәре онытылган. Үй артына суган чәстем, үнне җырлар Илгизәр абай. Беренче мәхәббәт һәр кемнең күңелендә җәрәхәт калдыра. Дускайым беренче ярыңны калдырма, ятларга калдырма. Дускайым беренче ярыңны калдырма, ятларга калдырма. Беренче мәхәббәт һәр кемгә көч бирә рухланып яшәргә. Кадерле
талисман кебек тұрмышта қартларға яшьләргә қадірлі талисман кебек тұрмышта қартларға яшьләргә Алундрау! Тарас, дәви қайтты. Отырыңыз, отыр. Жырлашыңыз. Жырығызны ишетіп келдім. Біздің де бар еді шындай шақлар. Әрәмәлікке түшіп жырлашып отырайдық. Сау болыңыз. Әйда Лилия. Шулайында олым, Рафинат. Яшьләр қартларына яратмый. Қыздар, кетпәгіз енді, қыздар, көңілсізлік. Сіздің көңілін ашарғаныз қылауындар түгел. Әйда Лилия. Алай деп етпәгіз енді, Гүлнар. Көңіл едіңдер, Лилия. Сіз, жіберіңіз. Кетпәгіз енді. Біраз қылып тұрайын. Жіберіңіз. Мен бет сізге нашарлық біләлі. Неге сіз алай? Үңәп сөйлешіге кешті. Сізге жікті болып келешін. Жырлағындағына жікті болығыз, анысы сізге келешін. Рахмет, Лилия. Жырын ба өзіңізге кінәміз жүр. Кішілер ұялайды. Әмен оқырын ба? Sanduğaşım güzelimle Tibretime Allah uzagın Tuzerge kalbaş Tuzermen üzülse de uzagın Qarağız, nişaqlı otlar. Жырлағыз. Sizden en o şekilde jır yaratasız iken, Жырны кім яратмай? Kultura institutunda qaysı fakültette okursiz? Сіз факультетінің не екенін білесіз міне? Әне işler bilmezken? Тракторшы деген не дейсіз? Traktörşü andırabılға тейшін. Алай демеймін, шулайда. Yarıyla işler varıp çıksa, umayga. Siz kile vermezsiniz iken? Рәшид, шыннан да шулай аз сөздімі? Әлі sizden ona başlayın. Сіз бе? Тағын кім қашып? Gülnara. Шулай деп ойлайсың ба? Uyanayım birisi şulay. Sizilip tura. Сезіліп тұра. Бигірек сезгір кішен өзіңіз. Siz Gülnara bilen dostlar. Неге? Menimşe dostlar değil. İkiniz iki kişi. Сезіліп тұрамын? Күреліп tura. Мен дедегі ұнара не десің? Siz sağlık, dinak. Gülnara, nişik edeyim? Екеуіз екі кіші болғаш Гүлнара сабырсыз, тинақ түгіл болып шығайын. Алай etmeyeyim ben. Şulay da. Яйлаш барып тұрса оңайға. Сіз жырлаңыз. Жоқ, жырламаңыз. Келе бестің. Яшьлікке не жетті. Яшьлігім, жүләрлігім, яшьлігім, güzelligім деп білмейше жырламайлар. Сен де жүлер едің ме, әбей? Жүләр дейдім, güzel дейдім шул. Әді яниге ерке қыз болып өстім. Ауыл жігітлерінің бірісі білән дәлетләп сөйләшмәдім. Бик көтәрмә бұрныңны, шиләгіліп құярлар деп бейт әйтәләр еді менің хақта ауыл жігітлері. Ғабдулла жан абза қызнығына санға суғайдым. Яратқан мындыр енді. Оңа да сір бермәдім бұлай. Ол сызғырғаш қопқа түбіне шығуын. Шуннан арысы жоқ. Ғабдулла жаннан күліп, мысқыл етіп дейгі отырам. Ғабдулла жан пұр тұзып қайтып кейті, мен күліп қалам. Күліп қалам да үйге кіріп ятқаш өкінем. Ұзақ азапладым мәрхум кейіні. Жыды яумай ауылдан шығып кетті. Өкінулерім, яман сулауларым. Бір елдан соң ғана қайтты. Күттім,
Қайтты да бу, туп-туры бізге. Сен алырға қайттым дей. Мен тағын тилірәм бет жүлер. Сиңа деген қызлар ми шартында көмір ашый деп. Құрастырды да бу ауылда. Есіңе түшәр, өкінірсің деп тағын кетіп барды. Әлі дә көз алдымда. Мініп бара бу міскінкәйін иділ тауыннан. Мен қапқа түбіннен қарап тұрам. Шуннан, артынан шаптым. Шаптым шул. Тыныш урманы ауызында қоп жеттім. Мойнына асаландым. Өбіштігізмі? Хайырсыз бала. Әлі нелер білесің? Кім қатырлаған енді оларын? Біздің заманда өбішу юғы едасыман. Қазір гіне ол урамда да, бақшада да, трамвайда да кіші көре ұллар қарап тұра демейлер, шөт-шөт өбішәлер. Телевизор қабыздыр хал yok, онда да өбішірге тұтыналар. Міне шул. Ауылға бұрылып қайтып туйладық та, алып кетті мені Ғабдуллажан өзінің ішләгән жеріне. Шунда түпленіп қалдық енді. Ол шунда мәңгілікке қалды енді. Шибәр едім бі, бабай? Шибәрлігін кім текшірген? Жаның тартқаш. Сен олам, негәлі қызларығыз янына шықмайсың? Отырма мені тыңлап, менің сөзінің бітәсі yok. Ульяновскийда сүйген қызы бар аның әбей. Bir de bilmegenin yok tağın rəhmət təşkirisi. Өзің қоя барасыңсың, қойтасың мы? Озанға барам, ұнаққа. Өзігәгіні шанып шығарып жіберділер ме? Бәләкәй жақтанып қойызда дедім енді. Заманы балалары ойлап та бермейлер. Сүйген қызыңны ойлап, яман сылап отырасың ма? Сізде яман сылаған ішері. Бәхетлі баладыр сені күткен кіші. Әлі қашан күйеуге шыққан енді ол. Аузыңнан жиналсын. На первый путь прибыл поезд номер 380 Ташкент-Казань. Стоянка 5 минут. Эдекс бар нәрсе. Гүлнарға қайтпек. Бұрып қалсың береге. Ұрлап, эдекс бе? Эдекс. Лилия! 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 Лилияны көрмедіңіз бе? Әне ерейлер. Сіз неге шықмадыңыз? Үшінші кіші артық. Оны да білесіз mi нелерсіз? Білем. Тағын нелер білесіз? Бұтен бір неде білмейм. Қызғаныш. Қызлар білен сөйлешкеніңіз бар ма сіздің? Бар. Кім енді ол бәхітлі кіші? Сіз? Шайарты да білесіз екен. Білем. Тағын нелер білесіз? Гүлмәра. Таңдаймысыз ма? Сізге менен не керек? Неге олай дұрфа? Yok шындап. Міне сіздің мен сөйлесім келмегенді көріп тұрасыз. Көріп тұрам. Сың шулай болғаш. Неге енді... Давам етмәгіз, керек ми? Дұрыстын айтам, шибар қыз, сіз бек шибар. Керек ми дедім. Айтыңыз әлі, мен сізге ашым ма? Шибар қыз дедім. Шибарлар көп. Сіз шуларның бірсі? Сізге шул шибарлардың бірсі білән кішілерше сөйлешу бек қызғаныш мені? Yok, білгілі. Шулай болғаш. Сіз бет кішілерше сөйлешерге жиынмайсыз. Сіз менің білән ойнарға жиынасыз. Мына сыйлан ма? Нешек ойнарға? Анысын өзіңіз білесіздер. Әйе. Қызық. Сізге отырда кім айтты? Бір кімді айтмады? Мен сізді. Юнмаған бір ағаш пөләні деп ойлаған едіңіз ме? Yok, олай деп ойламаған едім де шулайда. Қызық. Қызық шул. Гүлнар абыстай. Менен күлерсіз ма? Ғайыптарға өлісіз ма? Неге ғайыптарға? Поезда вақыт өткерге керегіш. Сіздің орында болсам, мен де шулай етер едім. Неге шулай ішлемісіз? Себеплері бар. Мен неге шулай ішлем? Себеплері бардыр. Сізге неше еш? Солдатқа неше еш бұла? Алайса сіз вақытымнан әлі қортайғансыз. Айы, мен ауыл сөзіне еш айталар. Қызлар ма? Қызлар да.
Ой, Илгизер белән Лилия. Кешеләрчә сөйләшеп йөриләр. Йөриләр. Ә сез минем белән кешеләрчә сөйләшергә ризамы? Баш өсте. Ә ничек буласың ул кешеләрчә сөйләшү? Аптыратыйммы, тинтіретейммы деген бір уйын бар біздің яқта. Рахмәт сезгә. Сезне сөйләштерергә генә иде уен. Туйга ничек бер сөйләштек ичмәсәм. Тагын бер генә сүз әйтегез. Ярый, бүгенге җитәр. Иртәгә кайтып җитәбез. Сез дә Казангамы? Оннан дары. Әйдәгез, йөреп керәбез. Хәзер кузгалабыз. Әйдәгез инде. Мин сездән үтенеп сорыйм, әйдәгез инде. Ерак китмәгез. Юк, апа. Без биредә генә йөрибез. Рәшит белән Гөлнара перронга чыгып китә. Коридорда карамыйк, проводницаны очрата. Сызранга кашан җитәбез? Сиңа нәрсәгә сизерен? Эштә йокла, Казанда ятырмын. Шуланмагыз инде. Ашуланмагыз дигән була тагын. Культурный. Йөриләр. Йөриләр шул. Синең дә шундый малайың кызың бардыр. Бар. Фу, тама янымда. Да, җиренеләр. Сырага аракы кушып эчәйдем. Сарымсак белән закус иттейдем. Тәмәке тартайдым. Фу, дип әйтмиләр иде. Синең кебекләр 5-6 варттан шау бирәләр иде. Алар шепуха. Хәзер дә тешләр юк. Башың исән булганга рәхмәт әйт. Ишево! Яшап карарбыз әле. Йөриләр. Тагын баш авыртамы? Мин сиңа здашны бирдем. Бирдең. Гүл алар. Мин сеннән дә кәттә идем. Салар. Утыр китәбез. Эй, кызлар, җегетләр, йөрин, китәбез. Лилия, әйдәгез, әйдә. Граждане пассажиры, поезд номер 380 Ташкент-Казань отправляется с первого пути. Занимайте свои места. Счастливого пути! Молчи-ка! Син тагын? Кирәкми. Бигрәк яратмый ул сезне, кызлар. Яратмаса тагын. Менә шушылар картая да, яшьләр сүткән булалар. Бандит. Эшләр. Нигә рәхимсез булалар икән? Дурак диген. Рәхимсез. Моның күзләрендә нур юк. Кайбер күзләргә карасаң, җан өши. Аның күзләре шик. Үзегезгә килешеп тора. Күзең шик. Искиткеч апал. Ничек, күңеллеме? Шарап, апа. Шулай булсын, чырагым. Тик шауламагыз, пассажирлар йоклый. Апа, сез безгә ачуламыйсызмы? Ни өчен? Мин Ташкентка барганда проводница мине купадан да чыгармады. Юл буе кычкырып барды. Безнең эш шундый. Сез бит андый түгел? Сез бит тәртип булмыйсыз. Көлешкәннән зыян. Көлеп калыгыз, Фырманаем. Җыларга гөрерсез. Ярый. Тынычлык җегетләр. Гөлнара, әйдә. Ашыкмагыз инде, Лилия. Рәшит. Җитте. Тынычлык. Бер чагыгыз пешә башлаган, ә син кәҗәләнәсең. Йо, без бит болай гына. Я, беләбез. Розың каршыларга төшсә, әлләкли. На первую платформу прибыл поезд номер 380 Ташкент-Казань. Отправление через 8 минут. Тегеләр күренмәй. Озакламас. Илгизәр атлып чыгар. Син мине дә уздырып җибәрдең әле? Ә миңа ул ошый. Яхшы җигет. Кая менеп өлгердең? Моңлы кеше начар буламый. Күптәнгә фаризм. Кытлыйм. Мине дә кытлый аласың. Аерылышканда җылап калачак. Кызык түгел, мокыт. Ярый буйлар шундый да. Мокыт түгел ул минемчә. Әкемсең? Ниндидер уе бар кеше кебек. Уй? Аңагамы уй, Лилия? Әйдә.
билетігіз. Болсасын сатам. Ішерге ме? Ансы менеміз. Шымадан өзіңдікі ме? Ма, тикшерма! Қарап ұштары мен сеңа, билетті тізірек. Ey Xudayım, мұнсы біткен бәнді, бүтәнлерін өзім сақла. Утыр урныңа, мында қалып нешлесең сен башың біраз ішлеме? Ішмен мен ана. Неге қаласың алайсың? Ішке орнашам. Кем ала сен ішке? Мені мұнда білелерім, мен мұнда ішлерім билетті тізірек. Яшілігінде той болған, қазір еге кіра алмайынды бешара. Заклап салған маллар күбі кері аталығасың деге. Келем мұнда. Я, келдім. Қарама меңа жиреніп. Я, не етесің? Ашыланма меңа, ярайма. Ауызыңы шамала бұрақ ашсаң ашуланма. Ал билетіңні. Тоқтale. Келелі мұнда. Келінді. İlgizer bitersin. İlgizer? Ашуланма меңа. Орақ ішсем дуракланам. İşme? Ауылдан бitersin. Ya etsen et de енді марушилары. Neyse, ақша керек ме? Алып қайт мені ауылыңа. Сені ме? Құратма, менің паспорт бар. Біздің ауылда сен ай қалға? Плотник мені. Алып қайт. Әне янына мен былайғына қайта алмайым. Соқ шашларға. Ішмейм, соқымы ішмейм. Су күлме. Жоқ, бітті. Сенен қорқам мен. Сен мені мұнда қалдырма. Әлі қолырға жемған едің? Не күшілі? Алып қайт. Елгезер, алып қайт. Ілікаш, алып қайт. Тоқтай. Ойларға еліп бер. Рафина! Ма, ней, марушилар. Апаңнарға дейін. Әлі бір әлі паспортың. Білем, қора. Қырық 7 яш. Менің әти білен 1 яшта. Пропискада да түшмеген. Жіберінен тез шым жіберінен кәз. Алып қай. Жылама да ашу кейді. Бар кір, көпіңа. Отыр. Бар. Рахмат. Граждане пассажиры, поезд номер 380 Ташкент-Казань отправляется с первой платформы. Занимайте свои места. Провожающим просьба соблюдать осторожность. Ақша, сұрайма? Yok. Сәлдәріңіз келешті сіздің. Қызлар болып кірәділер. Көрінмелер. Қызлар қойғысы түгелі мұнда ағайыны. Неге жылайын, Илгизер ағай? Әй, сен, меңа марушли қалдырдың ма? Менекі ірі башлары да. Молодец! Молодец дейме? Озынмасын, қаян шыққан ол кіші үстіне салының. Әтейімнен жолыңа бергенлердің, қош тешігімнен шыққан дейесің. Әйде кір, баттырып яқыныңа қайырсыз. Әбей, сен сызғыра білесің бі? Кейт, қайырсыз бала. Яттың ұшқына, абайыңнар ялайды. Илгизер абы жұқамай ол. Дін жеткеніне күті, аннары Лилия янына шығып кетті. Әбей, әсің жырлай білесің бі? Білмескәни, біз жырлап өстік. Сіздің сыман радия жырлағанға ұшанып ятмадық. Әбей, жырлап да көрсет әлі. Болды, азаплана бейді. Азапласын, азаплар үшін туған бала. Жырлай білмескәни тағын. Кішілер қаршына шығып жырламасақ та жайын таба едік. Ғабдуллажан бабаң жырға махир кішейді. Жырлап жібәрір еді сузып. Бір жыры бигрәкләр дә инде истә қалған. Безне кеше сөйләр инде, хагында нахагында. Нигә тотып алмадылар, кышагында шагында дип әйтер иде. Әбей,
Сен аны жырлап та күрсәт әле, Җимерелеп төшәсең син. Хәерсез бала. Юктан да кызык табасың. Рәхмәт төшкере. Әби, табынды кабытлар шучырма. Әллә ошаттыңмы, балам? Рәхмәтләр яусын үзеңә. Безне кеше сөйләр инде хагыныдан. Безне кеше сөйләр инде хагыныдан. Ние тотып алмадылар кычагында шагындай. Ние тотып алмадылар кычагында шагындай. Күп жырлар белә идем дә, ынтыла шул инде хәзер. Әбей. Сен бий беләсеңме? Булды инде кырым. Биедем. Малаемның да, кызымның да туенда биедем. Габдуллажан бабаң белән кара каршы төшә биедек. Әбей, биеп тә күрсәт әле. Арасана, тәмам сыланды бит бу бала миңа. Кеше кешегә җылыша шул. Тегәдәм әйтәм әле. Тотынып торырга урын эзли бахыр. Атаңнар ачуланмас микән инде ияртеп кайткан өчен? Кем беләсен? Булмас, игә китер алмассың, булмас. Килмәс, китәргә бар. Бара инде бара. Йөри инде каңгырып. Шулай да, йөрәге бөтенләй үлеп бетмәгән икән әле. Әни янына болай гына кайта алмыйм диме? Хәерлегә генә булсын инде Ходаем, хәерлегә генә була күрсен. Әбей, сен урысча намаз укый беләсеңме? Әбисеннән көлеп яткан була инде. Күрше бүлмәдәге марҗалар белән урысча сөйләшкәнем. Шуннан көлә. Чыкмыйсың? Юк. Илгизәр коридорга чыга. Кара мыек белән очраша. Әнәкәш, җитмәбезме, әнәкәш? Әллә бу аны кайда икән белмисең? Бар юк. Саглан, калдырма. Әнәкәш, рәхмәт. Гөлнара, Лилия чыгамы? Алай икән. Безне кеше сөйләр инде хагында. Нигә тотып алмадылар кычагында шагында. Нигә тотып алмадылар кычагында шагында. Гөлнара, әле син алып келәсезме? Үткәрегез. Гөлнара, мин яңакка сыкканнарны гафу ит алам. Ләкин бер сәбәпсезгә минем белән турсаеп сөйләшкәннәрне җирсин. Бик яхшы. Мин сезгә үпкәләтелеп сүз әйтмәдем. Минем просто сөйләшәсем килми. Китегез юлдан. Рәшит ашуын миннән аласызмы? Причем Рәшит? Төкердемме сезнең солдатишкагызга? Төкерерлек җегет түгел ул солдат. Булмагай. Китегез. Рәхим итегез. Нигә тотып алмадылар?
Құшағымда, шағында. Hayırlı kişiydi. Hayırlı kеш. Güllar ғани болғаны? Менің білән сөйләшуге тіләмей? Bilmem, arğandır. Қызық бұл кішілер, ә? Her kişinin öz kılkı. Әр кішінің өз құлқы шул. Иртәгә буа, ауыл, трактор. Әллән işlep мұңсыланып қалғансың. Ауылы шақта шығып қошасын келі. Шығып біткей соғына. Әтәшләр қышқырып күләрлік тракторны соғына. Түннен ялғызым жексірге яратам. Трактор өзі білән сөйләшіп бара да бар. Сен ойлайсың да, ойлайсың. Yalgızlıklı yarata тұрған кішіге ұқсамағансыз. Қайдан білесіз мені? Дүние ұйықтысында сөйлен жер матур. Өзіне бір түсті қара. Күндіз бір түсті қара. Ұйықтысында екінші түсті. Біздің яқ жерлері де. Білем, мен өзім апас райынан. Апастан? Апаслылар? Апасный? Қаратым атшасыз. Yok, еліп қозымға. Апасына қашан қайтасыз? Bir-iki günlerden. Ondan sentyabrga xat o'tiraman. Apasi o'zimi? Yo'q, boshqa. O'qib bitirgach, qayerga ketadilar? O'zimizning o'g'li. Kolxoz o'qitaman. Men xat yozsam, javob yozasizmi? Rashid, nega qo'shib olganlaridan? Qo'shmay? Chiqmay ish ko'pidan. Shunday yigit edi. Har kishining o'z huquqi. Bir kaprizli qizdir o sizning günahınız. Bulaşak kuyovuna Xudoy yordam bersin. Izgidi qog'ozdan tashlamamiz endi, Ilgizar hazrat. Tashlamamiz, Alloh buyursa. Sizdan qizi baradim, Rashidni. O'ylaymiz kelar. Qarshi olurmi, yo'qmi deb bilishlar. G'ishiq o'ylab, Gulnoraning ko'nglini tobada kayfi yo'q. Bekarata endi ko'rasan. Ko'rasan. Qizim ishibdir, ansini endi ertaga ko'ramiz. Gulnoraning o'ynaganini qayerdan bilasiz? O'yinni sezib bo'lar dedi. Shuni sezib bo'ldi. Stoynasalar sezib bo'lmaydi. Stoynasalar bo'lmaydi shu. Bo'lmaydi. Mening Qozondagi abining xotini bor. Abi yolg'iz qina qiyiq bir so'z aytsa, jingiyiz avriy boshlaydi. Tushkura, yukkura, boshim aylanalik ilan o'rtasına ayirma. Vrach shogirdalar, vrach avruun topolmag'ach ziyorat masala deb bir o'quv qoidat edi. Abi jingini o'ynaganini sezmaydi. Pushamonga tushar. G'afurtila. Ham jingi Xudoyning hikmati shundoqdir. Belki o shundoq avrudir. Belki avriydirlar. Lekin o kinodagi ish, teatrdagi ish avriy. Avriy shunchunlab avriy. Abi endi bir ko'raylik ekan. Ajingimiz hali qizlar kerak. Abi uyga ishda tag'in bir ikki irni tuzdirashar. Olay söyleshmaymiz. Kimsiz? G'afurtisiz. Qo'shar ish qilib ketatiramiz. Siz mening bilan ne ishni söylashasiz? O'ynaysizmi? Men. Agar shundirsin aytsam. Shundirsin aytasiz. Shundirsin. Shundirsin. Bilasizmi qachon aytaman? Qachon? Siz? Men? Siz mendan ne ishni qo'shibsiz? Stroni boshda men berdim. Elektrik siz meni teran surasiz. Bilasizmi qachon? Qachon? Poyezddan tushganda. Yo'q. Anlatayım. Agarda men sizga qaytqashda xat yozsam. Yo'q. Olaydi. Agarda 2 oy yozgandan so'ng men sizga xat yozsam, shundaysi shu. Nega 2 oy? Bu sening ikkinchi so'rov. Endi siz aytingiz. Menmi? Agarda siz 2 oy yozgandan so'ng menga xat yozib, men sizga javob yozsam. Kelishtirmaysiz? Bunasına ertarak. Qo'sha. Agarda siz menga 10 yil bo'yi xat yozib, men 10 yil bo'yi javob yozib turasam. 10 yil. Qartayamiz kishi. Biladingizmi? Nega? Siz xat yozarlar yig'ilgan kishi. Oh,
Ahmak. Anlara mine. Qarala, shu turda o'ylab keldim. Atlanmamız. Bu yılda gafil. Qaysi harfni aç? Üzüm tamam. Megs. Jugal Megs. Seni guru bilen yığılıp gidecek olsa. General indi, general. Abi generalını da bile. Bilmezke. Dünya görgen kişiler. Tak, demek işimiz. Tak, partfilin hazır. Ey Xudayım. Hazır soldat da partfil bilen yürük. Partfilin de durup dura. Partfil sizgine çıkasın. Eğer de karşı olsa, bir-iki gün turduysa, stajyer partfilini çıkarıp bire. Eğer de... Yok, ansıl etme. Aşıkmadı. Niye kesin bilirsin? Eğer de karşı alıp, min de senin bilen kazanğa şaklımı, arşağa hatlımı baram deyse... Bugün dolay bulmay. Allah bugün, dünya bu. Baram deyse, partfilin ol kırganda üstler üstünde durup dura. Vursun, bilsin seni kim ekenini. Min şamma Raşit abi olup. Kılanma, kiter kartuzun. Gabdullajan babağızның başında pilotka деген нәрсәйе. Так, значитлар, тәртипте, вагоннар huzurunda. Так, тимелер генә без каралар. Кичегенә çıtırttım. Булды, бата. Так, тагын нәрсә? Нәрсә? Аңгыра сарыплар без. Нәрсә? Не булды, Xudayım? Шәшәк юк. Onu sindik kürekmi. Ярамый, солдат һәр вакыт солдат булырга тиеш. Şemşekni qarşı alıp kilirge tiyiş. Син өйрәтмә, борының юеш. Нишибез, Bilmem şu balakayım. Работница kupasındağı bankada şeşek var. Молодец! Синнән дә солдат чыгачак икән. Ни, әйтәндә, әҗәт калып торабыз, ярыймы? Кай aralarda күреп өлгерә диген. Тимәләреңне шишеп тор, улым. Тирләрсең. Ярый. Молодец. Булда. На первый путь прибыл поезд номер 380 Ташкент-Казань. Стоянка 5 минут. Мәскәү вакыты белән 3 сәгать 20 минут. Әзерләнегез. Рәшит баштан чыга. Аннан Әби, аннан Мин. Аннан Аннан Рафинат, мин замыкающий. Киттек. Элекс. Kızlar kaçtı. Күпне күрмә. Так, йөрәтмичек. Урындамы? Каушама. Кызлар җегетләрнең каушаганын сизмәскә тиеш. Шулай бит әлкәй. Беренче күрешүләре түгел диш. Так, килеп җитәбез. Карап бар. Күренәме? Тик үзең тәрәзәгә капланма инде, сынатырга ярамый. Yok. Күренми. Ашыкма. Килеп җиттек. Ашыкмыйча гына чыгабыз. Син Рәшит абыйга тагылма инде, без читтәрәк торырга тиеш. Эй, Xudayım, шәшәген дә онытты. Килмәгән. Менә ышан хатын кызга. Кабаланма, хәерсез. Кырын ишетсеңә. Күптәннән кулым кыштып кайтып килә, тик кенә тора белмисең. Күңелем сизгән иде аны. Килер. Иртә бит әле. Трамвайлар йөрмидер. Кичтән вокзалга килеп кунмагач инде ул. Поезд торадыр бит әле. Нактар. Абай. Yok. Kilirge tiyиш idi. Килә! 5 минут. 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 5
Рәшит Розаны күреп алгач, аңа каршы чапты. Әйе, Розаның пассажирларга бәрлә сугылай кергәнен, Рәшитнең аңа каршы чапканын күрде автор. Әмма очрашкан мизгелләрен күрмәде. Шул мизгелдә автор үзе дә хискә бирелеп күзләрен шытыртатып йомган иде. Аннан ул нишендер вагон тәрәзәсенә карады. Гөлнараны күргәтләде булса кирәк. Әйе, Гөлнара белән Лилия вагон тәрәзәсеннән Рәшит белән Розаның очрашуын күзәтәләр иде. Гөлнара үзе көлгән була, ләкин мондый көлү Гөлнараның элекке көлүе түгел шул инде. Авторның күзенә тәрәзәдән карап торучы кара мыек та чалынды. Карашы моңсу иде кара мыекның. Бик күп кызлар күргәндер ул. Әмма мондый очрашу тәтемәгәндер мискинкәйгә. Кызганыч, ике гашыйкның очрашу мизгелен күрми калды автор. Ничек очраштылар икән? Кыз йөгереп килеп җегетнең муенына сарылды микән? Әллә икесе бер юлы кочаклаштылар микән? Әллә инде бер-берсенә якынайгач та нишләргә белмичә туктап калдылар микән? Ниләр сөйләштеләр икән? Безнең заманның Таһир белән Зөһрәсе. Әйдәгез, безгә дә төшәргә вакыт җитте. Әйдә, балам. Әйдәгез. Бик инде. Табак бит. Писи бурын. Кала, Рәшит абый монда кала. Билетін алырға ұмытмасын. Әйтермен. Тилерме? Кит. Үзең башладың уенны. Шулай инде. Иркә балага уенчык бирмәсәләр, җылый. Каян беләсең? Нәрсә беләсез? Уен. Барысы да уен ди. Минем әллә чынлап гашыйк булырга хакым юкмы? Сез Татар дәүләт драма театрының драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган «Яшьлегем, җүләрлегем, яшьлегем, гүзәллегем» дигән спектакльне тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Гали Хусаинов. Рольләрне башкардылар: Гөлнара Луиза Султанова, Лилия Гөлсинә Усманова, Рәшит Камил Уалиев, Илгизәр Камил Сәйдгәрәев, Рафинат Дамира Кузаева, Кара мыек Зәкәрия Гыйлемов, Фәрхия карчык Ләлә Садыйкова, проводница Җиһан Сәетова. 2000 елларда радиога язып алынган бу спектакльне эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Харис Нигъмәти, мөхәррир Рөстәм Фәйзуллин әзерләгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.